Sanibonani, igama lami Lungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizoxazulula isibalo esinama-variables komabili amacala. Umbuzo wethu uthi kumele sixazulule lesibalo lesi ukuze sizothola ukuthi u-y uyini kulesibalo lesi. Futhi-ke mase simtholile u-y, kumele sibheke ukuthi kahle kahle u-y uyiyo na lempendulo esiyifunayo na. Manje-ke nasi isibalo sethu sithi 20 minus 7y ulingana no-6y minus 6. Kumele senzeni? Kumele phela sibeke abo-y endaweni eyodwa ukuze u-y azosala ayedwa sizokwazi ukuthola ukuthi kahle kahle u-y uyini kulesibalo lesi, yabo. Manje-ke zimbili indlela ongayenza lokhu. Ungacala ngokuyenzani? Ngokuhlanganisa u7y komabili amacala noma ususe u6y komabili amacala. Thina-ke sosebenzisa leya ka7y, sizohlanganisa u7y komabili amacala sibone ukuthi sizothola impendulo enjani. Uthi sibheke-ke. Asihlanganisa u7y siyabona ukuthi kusala u20. Kwesokudla siyabona ukuthi kuzosalani? U6y bohlanganisa no7y kuzosinikezani? 13y. Bese-ke sibeka u-6 eceleni singamkhohlwa-ke. Yabona-ke manje abo-y basendaweni eyodwa-ke manje. Kodwa-ke sifuna phela u-y asale ayedwa. Ingakho-ke sizosusa lo -6. Kuze sisuse lo -6 wenzani? Sizohlanganisa komabili amacala kuze kuzosala u13y ayedwa, uyabo? Uthi sibheke impendulo yethu izoba njani? So sana u13y ayedwa kwesokudla, u20 plus 6 uzosineza 26. Nayo-ke impendulo yethu sesitholile u-y ayedwa. Kodwa-ke manje u-y uphindwa ngo-13. I-coefficient yaka-y u13. Kumele sisuse lo 13. Sizomsusa kanjani? Njengoba aphindaphindiwe, thina soyenzani? Somhlukanisa ngo-13, uyabo? Sibheke impendulo yethu izoba njani? Mase sihlukanisa ngo-13. Siyazi-ke phela u13 mohlukanisa no-13 kuyosusana bese kusala u-y ayedwa. U26 omhlukanisa ngo-13 uzokuneza ngakhi? Uzokuneza 2. Nanso-ke impendulo yethu esiyitholile, u-y ulingana no-2. Kodwa-ke uthi sibheke bangabe sisebenzise le ndlela le yesibili yokuthi senzeni? Sisuse u6y komabili amacala bese uthola yiphi impendulo? Awuthi sibheke, ngizobhala ngapha eceleni kuze kuzobonakala kahle ukuthi kahle kahle le ndlela lezi ziyafana, zizokunikeza impendulo eyifanayo, yabo? Ngibhale futhi lesibalo eceleni. So 20 ngithatha omunye umbala, 20 minus 7y ulingana no-6y minus 6. Manje kanithi siwenzani? Sizosusa u6y komabili amacala. Nakho-ke sengiyasusa u6y. Kuyosalani? Ngapha kuyosala u20 minus 13y. Kwesokudla kuyosala u-6 ayedwa ngoba phela zasusana 6y no-6y. Manje-ke sifuna ukuthi u-y asale ayedwa, yanithi? Ingakho-ke sizosusa lo 20. Siwenzani? Sizosusa sothi -20 komabili amacala kuze kuzosala lo -13y, yabo? Nangoku u-13y sekasele. U-6 minus 20 kuzosinikezani? -26. Manje-ke sifuna u-y asale ayedwa. Ngakho-ke sizoyenzani? Sohlukanisa ngo-13y komabili amacala. Nakho-ke siyahlukanisa kuyosala u-y ngapha. U-26 bomhlukanisa no-13 uzokunikezani? U2. Yabona impendulo yethu yafana nale ndlela besiyisebenzisa phambilini. Kusho khona ukuthi ngoma yiphi indlela oyisebenzisayo impendulo yakho izofana, yabo? Manje-ke okusele ukuthi sikuyenze sibheke ukuthi le mpendulo yethu kahle kahle ilungile na, yabo? Indlela yokuyenza leyo soyenzani? Sizofaka u2 esikhaleni saka-y sibheke ukuthi u20 minus 7y uyalingana no-6y minus 6, yabo? Manje-ke sofaka u2 esikhaleni saka-y komabili amacala. Sibheke-ke ukuthi kahle kahle vele lo 2 ulingana no-y. Eke 20 minus u7 times 2 sineza ngakhi? 14. So kahle kahle u20 minus 14 ulingana no-6 times 2 ngakhi? 12. 12 minus 6. 20 minus 14 neza u6. 12 minus 6 sineza u6. Yabona-ke? Kusho khona ukuthi kuyalingana. Ngiyathemba lokhu kusizile. Kuze sibonane futhi. Bye bye.